Hello everyone, I'm Binta Acharya from the Software College of IT, which is affiliated with the Coventry University. I'm going to take the review of the 7 different users named the blog space, which is mainly used for writing the blogs and articles, and where the users can chat with each others. So at first I'll take the feedback from these users and make changes in my website. So let's begin. Hi everybody, I am Aisa Sapkota. Today I'm about to explore a blog space designed by my seniors. So let's see how it works from a user perspective. I see a login options where I add my username and my password. Boom, login successfully. Now I'm about to create my profile. I add my name, my profile pictures, my experiences and education, so on description. My name is Samiksha and I'll be doing the low fidelity test for my friend here. So the first page we see here is register, and I'll be registering from this page with my username and password, and which will lead me to log in successfully. But if I somehow forget my password, I can click here and then it will redirect me to this page, and I'll have to enter my email, and after which once I enter my email, it will send the link to my email, after which I will have to follow the email from my email inbox, and then it will lead me to this page where I can reset my password, enter my new password, and then confirm my password. So these are the features. मेरो feedback चाहिँ यो entire space मा यता त ठीक छ, यहाँ केही problem छैन, तर login suppose password बिर्स्यो भने चाहिँ email वाला मात्र option भयो, जुन चाहिँ अब त्यस्तो सबैजनाको लागि easy नहुन सक्छ. त्यही भएर if login with Google थियो भने चाहिँ सिधै Google बाट लग गर्थ्यो अनि त्यसपछि password change हुन्थ्यो, which would have been easier. तर यो एउटा चाहिँ I think यहाँ change गर्नुपर्छ or maybe add गर्नुपर्छ, better हुन्छ. Other than that, everything else looks good. And doable नै छ. Hi, my name is Krish Parel and I'm going to review the blog prototype. पोस्टहरु गर्न मन लागेको थियो, त्यसैले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पोस्ट गरे, पोस्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ब्लग पोस्ट सक्सेसफुली भनेर चाहिँ मेसेज पप भयो. अनि त्यसपछि चाहिँ पीपल यु मे नो भनेर चाहिँ आएको थियो. त्यहाँ चाहिँ सरुले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको रहेछ. मैले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरे अनि मैले चाहिँ बिनु भन्नेलाई पनि कनेक्ट गरे. अनि Hi everyone, my name is Nirjala Gurung. यहाँ चाहिँ ब्लगहरु पोस्ट भएको रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मैले कमेन्टहरु लेख्न पाउँछु र त्यही पोस्ट भएको चाहिँ यहाँनिर होम पेजमा सबै आएको छ र हामीले यहाँ सर्च बटनमा गएर सर्च पनि गर्न सक्छौं. Hi everyone, my name is Abhina Chaudhary. यो एउटा ब्लग पेज हो. यो ब्लग पेज भित्र एउटा कन्टेन्ट छ. यो कन्टेन्टमा क्लिक गरेपछि अर्को पेज आउँछ. यो पेजमा मैले फोटो राखेको छु अनि फोटो राखिसकेपछि यसमा तल कमेन्ट बक्स छ. कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पाइन्छ अनि लास्टमा रिप्लाई गर्न पाइन्छ. Hi, I'm Trishna and today I'm going to give review about this blog space prototype. चाहिँ मेरो नोटिफिकेसन आएको छ, हेर्न मिल्दो रहेछ. And then now I want to text Saru and I search her name and now I am texting her. The blog space which is prepared by our senior sister. So firstly I searched the blog space where I found different content, and then after that I want to like the content, but I was not able because I need to log in this page. And then after that I found the option of login, sign up and view profile. So मैले this space को connection लाई अझ build up गर्नको लागि I found another user whose name is Geeta Paudel, and then I connect with her. मलाई चाहिँ यसमा के फिडब्याकहरु अनि केही चेन्जेस गर्नुपर्ने छ भने भन्नु न. ओभरअल चाहिँ हजुरको ब्लग स्पेस वेबसाइट एकदमै राम्रो छ, बट मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जस्तै मैले यहाँ सर्च हियर गर्दाखेरि जुन कन्टेन्टहरु मैले हेर्न चाहेको थिएँ लाइक लिटरेचर, फिक्सन टाइपको, मैले चाहिँ त्यो क्याटेगोरी पाएन. सो माइट बी देयर इज सम इम्प्रुभिङ पोइन्ट. यस, थ्यांक यू.